आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव प्रधानमंत्री हाइरी भारत कोविड वैक्सीन डोज कोटी 100 कापंग अंकिबा असि लैबाक असिदा लैरिबा मियोय कोटी 150 गी होनजमन्नी निंगथम थागी मतमदा मिरमदगी पायरपा उचेकसिंग मियाम पुन्ना कन्नबा होनसी हाइना फॉरेस्ट मंत्री अवांगबोग न्यूमाइना हाइरी अमसुंग कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हौदोकपदा अयाबा पीख्रे लेबाक असिदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 100 यौना कापतुना अनौब इतिहास सेमले खोंजंग असि हेन माइपाक हन्नबगीदमक कन्ना होनेबेरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन कापथोकलबा मियोय खुदिंगमकपु आकाशवाणी ने इकाई खुनबो उच्चरी अखोइना पांदम असि यौब ngamlabasु कोविड 19 की लांथेंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइचत असिदगी कोमथोकपा तौबिगनु ताबिरिबा पुनमंगना हेक याबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपियु अतोपा मियोयसिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबियु हराव कुमगी मतम असिदा अचंबा नियम अहुम असि ngángna चटपिनबा हाइजरी फेस मास्क सुपियु फुट 3 के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुद सा सेंगना हमदोकपियु कोविड 19 के मरी लेनेब ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 180034531818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी भारत ngarang कोविड वैक्सीन डोज कोटी 100 कापंग अंकिबा असि लैबाक असिदा लैरिबा मियोय कोटी 150 गी होनजमन्नी महांगना हाई कोविड 19 लाइचत थेंगननबा होनबदा वैक्सीन डोज कोटी 100 यौखिबा असि ख्वाइदगी सिंथानिंगाई ओबे थबकनी अमसुंग मसी यौनबा होनबदा थौदांग लौरिबा फ्रंटलाइन वर्कर सिंबु थागतफम थोई मालेंगी ओइना ख्वाइदगी चावबा वैक्सीनेशन की खोंजंग असिदा भारत ngarang कोटी 100 यौबा ngखिबनी हौखिबा था खरा असिदा नोंगमदा वैक्सीन डोज 1,50,000 हेना कापखि खोंथांग असि येंगलबदि था खरगी मनुंगदा भारत लैबा मिपुम खुदिंगमक कोविड वैक्सीन कापथोकपा ngamलगनी लेबाक सिनबा थुंगबदा चथारखिबा कोविड 19 की टीका कापगी थबक सही असिगी जनवरी 13 तगी हौखिबनी अहानबा तांकक्ता हेल्थ केयर वर्कर सिंग टीका कापखि मदुगी मतुंगदा फेब्रुआरी तारीख 2 दगी फ्रंटलाइन वर्कर सिंग टीका कापा हौखि सही हुंफुगी मथक्ता लेबा मियोय सिंग मार्च अमदगी टीका कापा हौखि अमसुंग सही 95 की मथक्ता लेबा मिपुंग खुदिंगमकना अप्रैल अमदगी टीका कापा हौखि सरकार असिना वैक्सीनेशन की खोंजंग असि हेन पाक्थोक चाउथोकनबा पांदमदा चही 19 की मथक्ता लेबा मिपुंग खुदिंगमक मे तारीख अमदगी टीका कापा हौखिबनी अमसुंग ngarang कोटी 100 यौना कापा ngमखिबनी भारतना वैक्सीन डोज कोटी 100 कापखिबा सिदा नुंगाइबा फोंदोकलादुना राज्य की इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर टी मनिहार सिंहना असुमना हाई I'm Dr. T. Manihar Singh, State Immunization Officer of Manipur. I am so proud of my country as we have achieved this landmark of vaccinating 100 crore doses of COVID vaccine to the citizens of India. I ask the people of my state to come forward and get vaccinated and follow the COVID appropriate behavior. Together we can end this pandemic. Thank you. केंद्र की हक्सल मंत्रालय ने हाइरी लेबाक असिदा हुजुक फावदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 100 लाख 51 हेना कापखरे ngarang खक्ता द मियोय लाख 53,000 वैक्सीन कापखि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसस ना भारतना कोविड वैक्सीन डोज कोटी 100 कापदा थागतपा फोंदोरकली महांगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिक सिंह हक्सेल की लमदा थबक तौरिबा मियोय सिंह अमसुंग भारत मचा सिंहबु पांदम असि यौनबो होनबदा लौखिबा थौदांगीदमक थागतपा फोंदोरकली सेफ अमूर फाल्कोन 2012 पोस्टर कैंपेन अरांग फॉरेस्ट मंत्री अवांगबोग न्यूमाइना हौदोक्रे
Tamenglong Forest Division amasung Rain Forest Club Tamenglong na sinba tauram aduda mafam adugi lujingba saruk yaki satellite haplaba amur falcon jiulon haukiba tang taramapan Tamenglong da thungkre tauram duda wangang bada mantrina Tamenglong Jila da October amasung November thada miramdagi pairakliba amur falcon sing asibu kannaba hwanabada miyamna mateng pangbiyo haiki mafam adugi ecosystem ngakna tamnaba hwanabada ujek sing asina chauna mateng pangi maram maduna ujek sing asibu hatpa natraga phaba miyoi sing chahi ahum jail da amasung lupali sing kunmanga fine oina thiangani Loktak Battalion Assam Rifles na hokiba yumsaka janumita Bishnupur Jila dagi khulai lalon ba miyoi ama phare hairi akang naba paw ama phangbadagi Assam Rifles amasung Manipur Police na thi humbagi thabak chatabada miyoi adu phakibani pharaba miyoi adu mayang Imphal Police Station da sinakre hairi Amaromda Tengnopol Battalion na numit asimakta da kwathada ain kaina ngamkai wangmadagi polong kaya pusilakna ba honaramba ama thingba ngamkre akang naba paw phangbadagi Assam Rifles na mafam aduda thi humbagi thabak chatabada tongan ba piket tarama thoida cosmetic amadi electronics ki polam sing phagat pangamki polam sing adu lupa lak tarani panongini hairi Aina Thinkrabala Hulu People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripakna Raijagi Education Bibak Asi Senja Thumjagi Makon Oire Hairi Publicity and Propaganda Gi Thausu Puriba Leibang Akbar Luwang Thadorpa Cherol Amada Hai Graduate Teacher Amadi Dhana Manjuri University Oja Amadi Non Teaching Staff Longna Honabada Senja Thumjagi Thabak Jauna Chathare Cherol Aduna Hai Sarkana Recruitment Amadi Transfer Policy Sembagi Mohuta Ngahanga Haki Thausil Semduna Contractor Staff Logana Senja Thumja Amadi Chanai Neba Thabak Tawbagi Mawongda Chathaduna Leire Tabiriba Pawasi Kasbani Faldagini Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA na PM Gati Sakti National Master Plan Hudokpada Ayaba Pikre Pradhan Mantri Narendra Modi na Master Plan Asi Thaji Taramdoida Hudokibani Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Thakur na Hai Plan Asi Chatnanaba Honabada Empower Group of Secretaries Network Planning Group amasung Technical Support Unit Chembagi Tangai Padabalai Empower Group of Secretaries si Cabinet Secretary Amana Luchingani Masida Mantraloy Tarani Pangi Secretary Sing Yaugani Empower Group of Secretaries na PM Gati Sakti National Master Plan Ningtina Zatna Libra Haibadu Ingsingani Imphal ngasi phongba pause singi maru oiba pau singi dama huji waihangbam Rajesh leire Rajesh Thakachari neni Imphal ngasi phongba pause singi ahan belamai da phongna ripa maru oiba pau di Mukhyamantri Nongthomam Birena Imphal East ki COVID Vaccination Express lamtha kiba Mukhyamantri na Bishnupur Jila gi Phubala da CM's Health for All gi phibam yengsing kiba amasung maduta phongdok kiba wapam sing Narol gi Thokdang Isel Express Iraiba Pongnafam Sangai Express Manipuri Imphal Free Press People's Chronicle gi ahan be headline tori Pawasi Sanalaibakin ani sub headline tore Bharat ngarang COVID vaccine dose ko ti chama ka pangamkri haiba Pradhan Mantri Narendra Modi gi wafam Sangai Express English ki ahan be headline tori Congress leader Okram Ibobibu phaba punba tawdanaba High Court na khangan kre haiba paw huyelan paw gi ahan be headline tore Moreda pusinaba thorang toramba sagol mapan ga konana miyoi mari phare haiba paw Sanalaiba ki ahan be headline tori Pawasi Imphal Free Press amasung narugi tawdangina ani sub headline tori Thawal amasung Kaksing Jila da paikaliba chakot thorangi thabaksing Raijapal La Ganesan na yengsing kibagi paw Excel Express ki ani sub headline tori pawasi atei pawse sing da phongba tenare Manipur ngarang miyoi marfu matoi COVID positive oiki miyoi amana leikiti haiba paw Irebag Pongnafam Sangai Express English People's Chronicle ki ani sub headline tori vaccine kapagi sang khwaidigi nemba senapati na oiri haiba paw Sangai Express Manipur ki ani sub headline tori Churachandpurda angang da COVID sandurliba asigi maram khangdoklaga mahi loisang sing hangbagi prep logani haiba Mukhyamantri gi wafam naharogi thokdang da phongli lebak asigi apunma mising gi chada humbudradi masal suba chinjak chaba phangdri haiba paw ama sanalebak da phongle Education Department Senja Thumjagi Makon Oire Oza Lobuka Mari Leinaba Loksin Kiba Sempam Sing Handokhiga Dabani Haiba Aina Thinkraba Larolup Pripaki Warol Imphal ngasi phongba pawsi ayambada phongba thenare nayeni Thagachari Rajesh Aroibada Maruiba Paw Amohana Pradhan Mantri na Hari Bharana COVID vaccine dose ko ti chama kapangam kiba si lebak asida leiriba miyoi ko ti chama kuntragi hana jamani
निंगथमदागी मतमदा मिरमदगी पायरकपा उचेकसिंग मियाम पुन्ना कन्नबो होनसी हाइना फॉरेस्ट मंत्री अवांगबोक निउमाइना हाइरी अमसुंग कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हौदोकपदा अयाबा पीखरे पाउलुजरी।